Dobrodošli u još jedan Geopol. Ovog puta 3 priče. Prva priča vezana za trgovinske sporazume, odnosno nesporazume između Otave i Washingtona, između Marka Carneya i Donalda Trumpa. Druga priča, predsjednički i opšti izbori u Ukrajini, da ili ne za vrijeme ratnih dejstava, sukob između Zelenskog i Fedorova. I treća priča, izbor novog generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno nasljednika ili nasljednice doktora Tedrosa na čelu ove organizacije. Ajmo krenuti od sukoba Otava-Washington. Nakon višesedmičnih i višemjesečnih početih, pa završenih, pa prekinutih, pa nastavljenih pregovora, Mark Carney, kanadski premijer, odlučio da će povući svoju delegaciju iz Washingtona. Kaže, više ne može vjerovati američkom predsjedniku i njegovoj administraciji, i nakon što je američki predsjednik rekao da će uvesti nove tarife Kanadi u iznosu od 50%, Carney kaže, idemo dolar for dolar, odnosno dolar za dolar ćemo ići sa vašim tarifama koje vi uvedete nama, a nećemo pristati na ono što tražite. Počeli su se u medijskim izvještajima pojavljivati detalji toga šta je tražio Donald Trump. Jedan od najvažnijih detalja, čini mi se, jeste to da Kanađani ne smiju trgovati sa bilo kim drugim osim sa Sjedinjenim državama. Traži praktično od Kanade da bude 51. savezna država Sjedinjenih Američkih Država i još je tražio neke stvari vezano za francuski dio Kanade, odnosno za Kvebečku regiju, što naravno Kanađani nikada neće prihvatiti, barem u političkom smislu. A kada je u pitanju ovaj ekonomski pogled, Donald Trump ima jedan problem. Za razliku od Stephena Harpera, konzervativnog premijera, i Justina Trudeau, liberalnog premijera, koji su proteklih 20 godina vodili Kanadu, on u ovom trenutku naspram sebe ima klasičnog ekonomistu, čovjeka koji ima doktorat sa američkog univerziteta, koji je obrazovan na američkom univerzitetu, nakon toga radio za američke investicione banke i nakon toga otišao da bude jedan od rijetkih ljudi u historiji ekonomije, odnosno centralnih banaka od kada postoje, kao dio institucionalnog ekonomsko-financijskog svijeta, da bude guverner dvaju centralnih banaka, one kanadske i one engleske. Carney brojeve zna bolje nego iko. Carney ekonomiju razumije vjerovatno bolje nego iko. I ako je Donald Trump mislio da će sa svojim umijećem dogovora ili umijećem prevare, kako vrlo često to ispadne kada je on u pitanju, prevariti Marka Carneya na ekonomskim temama, grdno se je prevario. Jer Carney jednostavno zna kako cijeli sistem funkcioniše i zna kako brojke funkcionišu. Ono što će Donaldu Trumpu ovdje biti problem jeste da Carney ima silver bullet ili srebrni metak ili ubojito rješenje ili ubojitu prijetnju za Donalda Trumpa, a to je da Donald Trump uvozi enormne količine energije, prirodnog gasa i nafte upravo iz Kanade. I ono što Carney u ovom trenutku može uraditi, a da sebi nimalo ne našteti, nego da po kineskom modelu iskoristi druga tržišta da to izveze, sada može to iskoristiti protiv Donalda Trumpa. A Trump može biti u problemu zbog toga što će mu bez električne energije ostati kompletna istočna obala Sjedinjenih država, uključujući Washington i New York, koji praktično ovise o Ontariju, odnosno ovise o kanadskoj istočnoj obali. Također, kada su u pitanju nafta i prirodni gas, tu može imati velikih problema, bez obzira što tvrdi da potpuno netačno Sjedinjene države i Venezuela imaju 62% kapaciteta za proizvodnju nafte u svijetu. To je ona njegova standardna boljka da govori stvari koje nemaju veze sa stvarnošću, i ovdje se doveo u situaciju da su Sjedinjene države izgubile glavnog partnera, glavnog saveznika i prvog susjeda na svojoj strani, da su došli u očit sukob s njima. Tako da Trump ovdje ima više
štete nego što je dobio koristi, a ako je mislio prevariti Karnija, barem kada je u pitanju ekonomija, neću govoriti o političkoj strani za sada, onda se tu grdno prevario. Idemo do Kijeva. U Kijevu se i dalje vode rasprave oko toga treba li održati izbore za vrijeme ratnog stanja, treba li birati parlament, treba li birati predsjednika. Ako pitamo Mihajla Fedorova, bivšeg ministra odbrane i jednog od trenutno najžešćih kritičara ukrajinskog predsjednika Zelenskog, onda trebaju. Kada pogledamo drugu stranu, Zelenski danas kaže ne treba i neće biti izbora sve dok traje rat. Međutim, ono gdje Zelenski ima veliki problem, na što upućuje Fedorov i ostali kritičari, jeste da ne ide najbolje kada je u pitanju ratna situacija, da treba dosta toga uraditi kada je u pitanju i industrija dronova, i tehnologija, i inovacije, a ono najvažnije, Zelenski mora uraditi više na borbi protiv korupcije, jer smo vidjeli u proteklih nekoliko dana da su uhapšeni novi ljudi iz njegovog kabineta. Smijenio je zamjenicu šefa svog kabineta Irinu Mudru, koja je još jedan od ključnih ljudi iz njegovog najbližeg kruga koji su osumnjičeni ili optuženi za korupciju i protiv kojih se vodi cijeli proces. Predsjednik kaže neka ta tijela koja se bave istraživanjem korupcije i antikorupcijskim djelovanjem i tužilačka tijela nastave svoj posao raditi kako treba, mi nemamo ništa protiv toga i saglasit ćemo se sa svim što kažu. Međutim, ono što Zelenski zaboravlja jeste da svako novo hapšenje smanjuje povjerenje u njega i njegovu administraciju i ovo što kaže da neće biti izbora, to možda može tako zvučati u ovom trenutku, ali sigurno neće biti tako kada vidimo na kraju ovog mandata kako će se odigrati sve na izborima. Da li će ih biti u ovom trenutku ili će ih biti u narednih 6 mjeseci do godinu, to ovisi o mnogo faktora i jedan od glavnih će biti koliko kritičari mogu biti jaki. Zelenski kaže da je njegovo očekivanje da bi rat u Ukrajini mogao završiti između kraja ove godine i ljeta iduće godine. Međutim, to će opet biti problematično jer ćemo onda ući u 7. godinu ovog rata koji su pokrenuli Vladimir Putin i Lukašenko februara 22. godine, tako da će ovo biti jedna izuzetno teška situacija za predsjednika Zelenskog u ovom trenutku. I treća priča koju sam najavio jeste izbor nasljednika ili nasljednice generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije. Na toj poziciji se već duže vremena nalazi dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ili kako ga kolokvijalno zovemo dr. Tedros, čovjek koji je svjetsku zdravstvenu vodio kroz možda i nekoliko najtežih kriza u proteklih nekoliko decenija. Prva je bila COVID, druga kriza je ovo što se trenutno dešava sa ebolom na afričkom kontinentu i treća je izlazak Sjedinjenih Američkih Država iz Svjetske zdravstvene organizacije i manjak finansiranja što se dešava zahvaljujući povratku Donalda Trumpa u Bijelu kuću prije skoro 2 godine. Jedan od ključnih trenutno kandidata koji će se kandidovati, odnosno koji se kandidovao uz podršku belgijske vlade za nasljednika doktora Tedrosa, jeste dr. Hans Kluge, koji je trenutni generalni direktor ili regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. Kluge je u proteklih nekoliko godina bio čvrsta i stabilna ruka u vođenju evropskog ogranka ili Evropske svjetske zdravstvene organizacije. Vrlo dobar komunikator, vrlo jasan komunikator, čovjek koji je neumoran u svom djelovanju među članicama Svjetske zdravstvene organizacije iz evropskog prostora, ali i neko koji ima vrlo dobar renome kada je u pitanju generalno Svjetska zdravstvena organizacija. Pojavilo se tu još nekoliko kandidata koji dolaze iz zaljevsko-azijskog prostora, međutim ja ću se osvrnuti na još dvojicu muškaraca potencijalnih kandidata koji dolaze iz Europe. Jedan je Jeremy Farrar iz Ujedinjenog Kraljevstva, trenutno glavni naučnik, kako ga zovu chief scientist
Svjetske zdravstvene organizacije i radi u Ženevi sa doktorom Tedrosom, inače jedan od vodećih javnozdravstvenih stručnjaka u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji bi mogao biti dobar takmac ukoliko dobije podršku Londona i novog britanskog premijera Andyja Burnhama. I jedan od evropskih kandidata iz ostatka Evrope jeste bivši ministar zdravlja u Njemačkoj Karl Lauterbach, koji bi mogao pomrsiti račune i Jeremiju i Hansu ukoliko uđe u ovu utrku. Međutim, to će sve zavisiti od onoga što će se dešavati na unutrašnjoj njemačkoj političkoj sceni, odnosno ono što će se dešavati oko Friedricha Merza u narednih nekoliko mjeseci vezano za njegovu političku sudbinu. Ali, ukoliko Kluge bude jedan od vodećih, a bit će gotovo sigurno jedan od vodećih kandidata za ovu poziciju, možda bi ovo bio i najbolji izbor za nasljednika doktora Tedrosa na poziciji šefa Svjetske zdravstvene organizacije, posebno zato što bi mi ovdje u regionu Zapadnog Balkana dobili nekoga ko vrlo dobro razumije naš region i potrebe naših zdravstvenih sistema, a pogotovo kada dođe u pitanje situacija sa krizama kakvu smo imali u proteklih nekoliko godina. To je bio još jedan Geopol. Naravno, pratite nas i dalje na društvenim mrežama.